Pozdravljam sve prisutne. Ja imam pitanje za gospodina Petra Đokića, nije oko diplome i ostavke u vezi onog krivičnog dijela, već zašto konstantno nestaje struje u selima oko Nevesinja. U pitanju su Lukavac, Zovi Do i Bežđeđe, selo inače našeg poslanika Ilijeta Mindžije. Posljednjih godinu dana gotovo svaki dan, barem jednom, a češće u više navrata, nestaje električne energije. Znamo da se to nalazi u neposrednoj blizini gornjih horizonata i budućeg Dabar, pa me interesuje zašto, kako su problemi na mreži, o čemu se radi, zašto stalno nestaje struje. Ljudi zovu 100 puta, niko im ništa ne odgovara, prave se ludi iz Elektrohercegovine, pa me interesuje vi kao resorni ministar imate li više informacija o svemu tome? Hvala. Odgovor ministar Đokić. Pošto je narodni poslanik počeo svoje pitanje aluzijom na jednu sasvim drugu temu koju ste ovdje žvakali nekoliko puta i vaš predsjednik, opet ću vam reći, njemu sam lično omogućio da izvrši uvid u mom ministarstvu originalne moje diplome u mom obrazovanju. Vi ste lično došli i gledali to, gospodine Vukanoviću, i prestanite reciklirati tu temu. Bez dobacivanja, kolega Vukanović. A moje obrazovanje u formalnom smislu je završeno 1991. godine, prije 32 godine. Da znate to. A što se tiče, nije važno gdje, važno je da je završeno. A ovo pitanje koje postavljate oko eventualnog prekida u isporuci energije u nekom seoskom području ili bilo kom drugom području Republike Srpske, ja naravno kao ministar nemam te informacije, nisam dužan za to da znam, zato postoji sistem, to su elektrodistributivna preduzeća i ovdje čak imamo i direktora koji vjerovatno može o tome nešto da vam kaže, da vam odgovori, a vi pošaljite pitanje ako želite odgovor u pisanom obliku, ja ću vam također odgovoriti. Hvala. Hvala. Komentar, kolega Vučinić. Pa gospodin Đokić je ovim odgovorom i dokazao da nije dostojan mjesta ministra energetike i rudarstva i nevjerovatno je da ga ne interesuje par stotina ljudi i zašto svakodnevno nemaju isporuku električne energije i da prvi put čuje za taj problem. Kažu kad u Italiji zagrmi u Ljubinju nestane struje. Ali vas boli i briga. Bitno je da vi kažete, nije bitno gdje sam i kako sam završio fakultet, bitno je da imam diplomu. Ko vas je pitao za diplomu? Nisam vas pitao ni za diplomu, ni za ono krivično djelo. To smo rasvijetlili, pravosnažna presuda bila, to smo pričali više 100 puta, to zna i ptica na grani. Pitam vas zašto ovi ljudi nemaju struju, nemojte mi dobacivati, nego napravite bandere, trule su vam bandere, ima 10 godina, kad malo padne snijega, ljudi nemaju struje, danas je nestala struja u ovom dolu. Nemojte mi dobacivati, nego dajte ljudima da imaju električnu energiju u 21. vijeku.